Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Teman-teman, ikuti aku ya teman-teman. Wah, mencari ini teman-teman. Wow, cari di bebatuan nih teman-teman. Wah. Kali ini kita menemukan apa ya teman-teman? Wah, di sini ada boneka Upin Ipin teman-teman. Wow. Kita ambil Upin Ipin nih teman-teman. Boneka Upin Ipin nih teman-teman. Wah, kita ambil dua-duanya nih teman-teman. Di pohon pisang nih teman-teman. Pisangnya si bayi ini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wah, langsung ketemu nih teman-teman. Ada ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondelnya banyak sekali teman-teman. Ada ondel-ondel tapi muka putih teman-teman. Teman-teman. Wah, sama ada ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, ada yang hitam sama ungu teman-teman. Wow. Kita terusin teman-teman. Wah, masih banyak nih teman-teman. Tinggal 3 nih teman-teman. Wah, sama ondel-ondel pocong warna biru sama putih nih teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wah, masih ada nih teman-teman yang muka merah yang cowok ini teman-teman. Lalu kita ambil teman-teman, kita taruh di sini teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di situ ada wayang Upin teman-teman. Wow, ada 2 teman-teman wayang Upinnya teman-teman. Kita ambil teman-teman. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Kan tadi kita ambil wayang Upin. Tadi ada biru-biru ya guys. Wah, ternyata di sini ada barongsai teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Apa teman-teman? Wow. Di sini ada Marsha sama bola sama boneka Boba teman-teman. Wah, bola ngikutin aja nih teman-teman. Kita ambil boba dulu teman-teman. Wow, kita ambil Marsha atau bola dulu teman-teman. Marsha aja nih teman-teman. Bolanya terakhir ini teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Wow, bola nih teman-teman yang terakhir teman-teman. Wow, bola nih teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita rembat aja teman-teman. Wah, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.